arrived, when I met him here, when we arrived here in 2003, I have never seen anyone eat eggs like whaumui. Tēnei rā mai, mi whaumui e wāwhamato, whakawairis ngā kai e whaamua e musu ma whaha. Okara i whaamua nei ko inga. E kausami whaamua, himu o kora. O una i o ngā, kai o lau waro, e se whanau ngā tāri o wingo to inga. Masi mea i tui, whakawairis ngā kai moki i vi ko ngā siti ngui. O TV rara ngā makaria lang kāna, o TV mga makaria lang ngā o makau se usoro le mauso. Whaingi kāna mga kapi e whai o nesu pa 14 na kapi. Ora ka kari o mafua, kara womea na kapi a kei ropin kuse pa e kapi o mauna ngā. Peo mea ia e se whaakara ngā tāo sa toi rina. Ai ia manuia lava, ka whaingi ngā whaunga, ia o speciale o saunia, o mai o Lisa's more nephews. Ina i whakamanuia tō na whainga rana whakatai. Thank you, Vic. Thank you for bringing AJ here as well. And also thank you very much to all our friends and families who have travelled afar from overseas to be here tonight for Whaumuina's last evening. Thank you so much. Sorry.
Maroa. Hallelujah. Your title to love my let's be outstanding in the presence of the Lord. I have back to love Patina the year tour. And do some of the Maru Pata of you and Tamara for me and Tato. Father, the memories and the legacy of our beloved Father, the late from Wina Latinana, that will remain in our hearts forever. Utuia ya amese uamyonga saola masoifuani tama enta tununga petato fana molongo ripo uamata mofie na wa molimawe vi ia ile tua. Praise the Lord. Te vatuleo sa upati ya delini when it's falling out of our time yona ya tua pepe marana mawai Samoa tusai molimawe faktoa mola ina lipo ya tele pelo na lava vilima. Ya termine mo tato o mai te mesilo na taua tato maftang de po. Now we have come to a very important encouragement. You know, in a moment like this, in a day like this, e yai le ananga foi le o le popole o le fefe e yai malanga le mautinoa ai paua le yo tali e te manino ai aso fa penei. Now we're coming to the divine word of God, the word of God from heaven, to reveal unto us the purpose and the reason of the kind of season that we are right now. Hallelujah. Christian ministry on the Suma ya pasa ile fuara tu awala mayenda